Kei COP28, e taki hui hui atu ana ngā rangatira o te ao, ki te wānanga i ngā take nui e pāna ki te huringa o te āhuarangi. He kai porotēhi take āhuarangi no Ngāti Tūwharetoa hoki ko tae ake, ā, ko tāna e whakapono ana, ko ngai Māori ka Pākehā tuatahitia i Aotearoa nei. E rere ana tēnō noi I COP28 I te rehurehunga o tēnei tau o te huarere kikino. You can see that with some of the bigger players that are actually in this space at the moment, your Germanys, your UKs, your Japans, who are all trying to push really early at the very start of the conference to make sure that big actions are happening early on. E anga mai ana te ao ki Aotearoa I te kāwanatanga hau ka whakapuare anō I te whenua ki ngā mahi kimi kohinu, kimi kāpuni, ā ko te iwi Māori anō pea ka Pākehā. That's the breaking down of our lands, that's the severing of our communities from place, that's the loss of culture, the loss of kai sovereignty, all these different things that our people rely on and have worked so hard to keep and sustain, that will be lost if we don't take urgent action on climate change. I mean, it is incredibly frustrating. We're not making nearly the kind of progress that we need to be making, but we are actually moving forward, and that is a good thing. Ko te minita take huringa a huarangi ki muri nei. Ko James Shaw kua tai ake ki te hui, rauatahi ko Simon Watts o ngā hinara. I do hope that Aotearoa New Zealand does take a strong stand to say, actually, we just need to stop putting this into the atmosphere in the first place. Yes, we do need to pull down, so much of what we've already put up there, and so I think our government and all governments should be adopting that position. Nā Aotearoa hoki I toa ai te tohu mō te mātātoka o te rā I tēnei wiki. That's the country being awarded for doing the absolute worst when it comes to climate action. For the coalition governments, repeal on the ban on oil and gas exploration. And so other countries have actually picked up on that and are furious that a country that has positioned itself, like New Zealand has, as a leader in climate action, as a leader in sustainability, would actually backtrack on something so progressive. I tēnei wā, karekau te kāwanatanga hau mō te ki taurangi atu ki ētahi tahua āhuarangi I te hui I tēnei tau. Arona Ryan, te ao mārama.